Karbi anglong news channel along berta than ponchi bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton pen archuponik tha Prangsi Karbi anglong news channel pen kaching khon pen anglang run berat am tame kadam pi pajelo non nili kido ke dak nili pahawar se nili doiglo la dak panjan hiriri long si nili do la dak kedolam thepangla phalo pi karam tang kepaklang pon nkb atum la pangso amai ki biji pa pini ala tum bi pon lo la dak pini thanga cheklo pini na kepani ala tum ke chengsi ani pini la dak thangna kepen labang so bai juje tik ni pli phamana tu pedo ponji la se labang so amai pini ben pangcheng pontang do la se arbunga aphai non wang bom lo non chingrum bom lo non ba baji sipen baji hini pen ta alang tum labang so amai chengpon ba chengpon bom po chengpon po la se don la da ka phong phari sira phong kre thom nkba alang tum mate Karbi Baptist Association alang tum labang so bai pa patir pi ponsi Karbi resorim so ronga je ta mela da ka pedo ponji la da son son khela dula pa ta me da ka son son program la da ka pinan la da ka aje me ke deng pon do pusini tuma jolong la se kwana la ma hoban la da ka reception kubiti tuma chiki ponji la pentiri kam na pente chiki ponji la penam porta bela da ala adim program adim kwana alira lon kan dolo mala pen kwan si klempon lumala ba so nani to hani paklang ponji pan si non pinin li la da ka cheng sure ni pen ta pan paklang pon pola pen ki paklang ji pan si le pen nani to fan bor ipon senona bank ladak reception committee tum do alang tum pele thethini la marju ponang la selang tum adung sinil non pete bokon po sinoni tum bank ladak ke do bank reception asa hem si dolo armu ke la kha phai adim si dolo la pen partame mokona na monduli pen sikewang ma la pen labang so jai mek along ppia jai mek sideng pon ma labang so program la alang tum ke la kha tum no selang tum pele arju pona prangsi Karbi long channel tum nang phang kadam bi pajelo asipini nalitum ladak nkba ningkan sekamai pialong nalitum kupipia jai mek deng pono nang apang sia tham tha jai mek ke lalo aningkan wanga son thak thak nkba pe pathik pon labang so program panjan hiri mate phab along ri phansi nang jonglo lapen long ri pen ako je pathik thu si ladak hiri amondulia long si labang so program bang ke chak pon lo apen labang so long agenda do la pini ke 8 lo 8 pen 11 an labang so long plus ke yureli atum ta kachipate do labang so kachipate la ke red nong chingdi lapen nim so kirung hacha ke kan lapen ke nokbe ke kat lapoi hoi lapen ke football lapoi hoi volleyball lapoi hoi kachipate pon do tena tum labang so pini pen labang so mai cheng pon lo antela bang so mai pini pen ke cheng pon long nang litum ke armu ke la kha atum lo asi kora na monduli pen se ke bang mala pen bang kwana phai chetong ji le pe ko na monduli pen se non ke bang tang la pen part me ke bang velang la pen monang to monduli pando na to men ke bi atum mandali ke pharoi sira crate rock nkba arlo lapen non ke bang tang abang ke alan lakha dam de lang sita wang bom lo lapen wang thu lang lapen labang so agm long labang so program long ka chetong ji la ke suri thom ba suri pli an ba ke chetong ni armu ba hedi acha atla se li to bar jupon long lo la dak ki klem bang phu ben tame la dak armu kala kha abang phu tum tame la dak non wang bom lang ala le tum pen than klar dak pen na pachini tum la tum non armu la kha pon bom lo non wang bom lang la pen la dak wang lap ji pu selang tum pen pachini pon lo la sinoni tum abang ke adima kromang sini tum peklang nam po amai ke do jadim munir ke chingrum jadim alang tum pendel hem sini tum peklang pon po
PMAYG aski mahemso kapatang pipedet ajok ahem photum ningduk nang chapaklangdun Lakhain koi rapon nilip MAC constituency ke parlo kuruwa bosti arong along PMAYG askim ke patangti do open ajok rong aradatum ningduk nang chapaklangdun Ahem kelong duna tumamen lake bodhunak bongsi Nuel Surang lapen Mina Guala alanglitum ahem ki non puanta patang pipedetlo Lapen a contractor atumamen lake Sampribe Bisujit Khujur lapen Polson Sinar alanglitum helo A puisa bangke avi pinlo pusi beneficiary atumpen nang chapaklang dun rinti GB tunusen bapen ang kethandun atengke sarkar aphanke thangta pumobilo ahem kelong dunlo bonsita contractor atum puisa chu NP lapenajok ahem patang pipela penajok ingjin some melo puta nang pachini dun Lapen contractor atumapha nang pupira nang patang pinang jiputa nang pachini dun Nilip Chokia Lapen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel মই আমাৰ কৰোৱা গাঁও গাঁৱৰ গাঁওঠা হয় আৰু বিশেষভাৱে আজি ৰিপৰ্টাৰ আগত মই নিজেকে ৰিপৰ্ট দিবলগীয়া বাধ্যতা হৈ গৈছো কাৰণ যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি নেকি এটা ঘৰ স্কিম যিটা আহিছিলে আৰু সেই স্কিমটা কিছুমান হৈছে কিছুমান হোৱা নাই আধৰুৱা হৈ আছে আৰু দুৰ্বলতা মানুহবিলাকে কিছুমান নিজেও বনাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে চাইছে যাতে এই ঘৰবিলাক এনে ধৰণে যদি হয় মানে অপেক্ষা কৰি কিছুমান মানুহে মৃত্যু হৈ গৈছে এই বুঢ়াটো মৰি গ'ল সি ইমান মোক আপত্তি কৰিছে কিন্তু মই নিজেকে গামৰা হৈ মই একো কৰি দিব পৰা নাই কাৰণ মই যদি কিবা এটা কওঁ তেতিয়া লিডাৰশ্বিপ বিলাকে পলিটিক্যাল লিডাৰ বিলাকৰ দায়িত্ব থাকে আৰু তেওঁলোকে একো মনোযোগ নিদিয়ে হ'ব এনেকুৱা কৰি মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি টকা পইচা মই শুনিবলৈ পাওঁ যে 1,35,000 নে 32,000 টকা যি কিনা নেকি পাবলগীয়া ঘৰ সেই আটাইকেইটা মানে বেনিফিচিয়াৰী বিলাকক লৈ পেলাই তাহাঁতি টকাখিনি সব উলিয়াই তেওঁলোকে নিজেকে খাই পেলাই দিলে আৰু তেওঁলোকে মানে উলটি আহি পাতে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকক তদাৰক কৰা নাই আৰু এনে ধৰণে হৈ আছে এইটো কাৰণে আমি মোৰ তৰফৰ পৰা যাতে গাঁৱৰ ৰাইজে মোক কয় আৰু মই গামৰা একো মনোযোগ নিদিয়ে গামৰা একো নকয় এনেকুৱা কোৱাতে মই নিজেকে শৰম খাইছোঁ মই গামৰা হৈ তেওঁলোকক একো কৰি দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মই দুখিত যাতে এইটো কাৰণে মই মোৰ অনুৰোধ এটা যাতে চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে যি নেকি ঘৰবিলাক সহায় দিছে হয় মই দিয়া নাই বুলি কোৱা নাই কিন্তু দিছে কিন্তু আধৰুৱা কিলে হ'বলগীয়া হৈছে আধৰুৱা হ'ব নালাগিছিলে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে যাতে তেওঁলোকে একো ঘৰত থাকিব পৰা নাই একো নাই আৰু তেওঁলোকৰ টকা পইচাবিলাকৰ লাং ফাং কৰি দিয়াটো হেৰি নাই যদি তেওঁলোকে যদি নোৱাৰে তেতিয়াতো বেনিফিচিয়াৰীক সম্পূৰ্ণ হিচাপত বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিব লাগিছিলে মই এবাৰ যেতিয়া বিডিঅ ছাৰক যেতিয়া নেকি বাইদেউক যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে বেনিফিচিয়াৰীবিলাকে ঘৰটো বনাব পাৰিব না নাই বাইদেউ তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে নহয় মানে আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰীক যদি দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে টকা পইচা খাই দিব খতম কৰি দিব আৰু ঘৰটো নহ'ব তেতিয়াতো কেছ হ'ব তহঁতৰ জেল খাটিবলগীয়া হ'ব আৰু এনেকুৱা তেওঁলোকে মোক এটা কথা দিলে কিন্তু এতিয়া মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যিবিলাকে নেকি কণ্টেক্ট লৈছে আৰু তেওঁলোকে যাতে টকা পইচাবিলাক যাতে খাই পেলাই দিলে তেওঁলোকে ঘৰ হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতি চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকক জেলত দিব লাগে তেওঁলোকক টকা পইচা হাসিল কৰিব লাগে তেওঁলোকক কেলে ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ মানে এইটোৱে আইন নেকি যে যোনে যিটো পাৰে আৰু এইবিলাক তেওঁলোকে খাই পেলাব এইটো কোনো আইনৰ কথা নাই এইটো কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ আগত মোৰ অনুৰোধ যাতে ইয়াৰ বিষয়ে এই ঘৰবিলাক যাতে অতি সোনকালে এই ইলেকশ্যনৰ আগে যদি নহয় তেতিয়াতো মই বাধ্য আকাৰে যাতে মানে মুঠতে মই কিবা নাই কিবা এটা চৰকাৰক ক'বলগীয়া মানে বাধ্যতা হ'বলগীয়া হ'ব আৰু মই পাছত আকৌ বিজেপি চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই গাঁৱৰ মূলবী হিচাপত যাতে মোক দায়ী নধৰিব এইটো কাৰণে যে মই দুই এষাৰ কৈ যাতে এই ইয়াৰ বিষয়ে ঘৰৰ বিষয়ে যাতে কমপ্লেইন হিচাপত মই দুই এষাৰ দাঙি ধৰিলোঁ আৰু মই ইমানে কৈ মোৰ ছুটি বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিলোঁ কাম কৰা কিবা হেৰি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামটো কি কণ্ট্ৰেক্টৰ ইয়াত আছে মানে মুঠতে চাংফিৰি বেগাঁৱৰ টাইটেল এইটো বে হ'ব নেকি চাংফিৰি বে তাৰপিছত আমাৰ অজিত এই কি বিশ্বজিত কি লিখে মই নাজানো এইটো বিশ্বজিত হয় তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ এইটো চুকিহলাৰ লংকি নে কি এটা নাম দেই এই ল'ৰাটো আছিলে তিনিজন আছিলে তাহাঁতি এইটো গাঁৱত আৰু তেওঁবিলাকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মোৰ অৱশ্যে মোৰ হাতত নাই আৰু তেওঁবিলাকৰ
দিয়া হৈছিলে মানে মুঠতে কামবিলাক Lokhimon es Ramalong riso ejangatum kurugaphan chingdugdam. Pini thang chikloni phaiser kep ning kansuri hinira inkora phlierni lakha inkora trok dua barguri MSC constituency angkang lakha hini dolamara Lokhimon es Ram Baburam tokbi arong riso ejangatum pen pini kurugaphan chingdugdam. Labang swajai me kedeng pon lake pining chot lapukalilo pining an ningkan kep an dolo lapen ke pini riso ejanga tumpen kuru gophan chingduk damahut kuru sar Lokhimon arna maphan her jume cho hangdam ke pini karbi anglong riso ejanga tum lokatar liahut ke mesenchi aphan lapen bharat adang akhai tin aphan ta arna ma her jume hangpilo riso ejang akai ke mesenchi aphan lapen ke karbi anglong adang ke do anaphan ta arna ma her jume hangpilo Suluk soda kavede jiaphan lapen keso kisungpen ke jog jiaphan lapen ningka ni siang bong choklem chodam ke mesen jiaphan si kuru chingdukdam lo lapen lason thak si aningkan wangta dolamara Lokhimon Isram Baburam tokpi arong riso ejang pen kuru chingdukdam bomji pusi mai phupen lamthe pachini pon tangte pherang ke thengno kaningcha lamle angton pen arjuponik sinang Dua Barguri pen Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel. Baparam chok bi arong risoi yang amai phu pen stame ane tumhan man ni tum kato kawe dak risoi yang hoi pen stame na tumhan rang ke tumhan kartom bejero kartom kasi pini lili tum labang so asayang dek ma te la so jai mek ke deng pon bang ke ni tum non peneng asing kan chot pugalilo labang ke ni tum peneng asing kanan bang ke ningkan same ningkan kep ke choklo kasi pini labang so kuru ching dukpu so sayang deng gedeng pon bangke ni tuma bangke pini ladak ni tum arong along dak arisoi jang tum ki claim ke dam lapen eok pran ke mesen lapen lo ke charlie ko son se ke paprang nun thek jima la so ahir jume ke chohang arani lo lasi jasemet ke ni tum ada porphai baji trok pen si ni tum cheng lo baji trok pen ni tum dak doan along ceman lo son dak taksi ni tum kuru along an pale lo hadak kuru long an pen puthot chewang pusi ni tum dak kangthir me text na me pipon lo kangthir me tek pidet pen ni tum ingkung thom pen ni tum archo pon lo archo bondet pen puthot ni tum dong jem adowan sa tame ni tum hadak kur jem adowan sa tame ni tum kadok ave dak pini ke chetong risoi yang an pen jeng toy jeng ni pen hadak an ni tum hirjume choham lo hadak pen det puthot ni tum ako sokphe anglong hadak setame ni litum hadak an setame palelo hadak pen puthot sonak thaksi ni tum langkhang pi pu hadak hadak setame ni tum palelo sonak thaksi non por bank ke ni tum ke choklo non por bank ke ni tum la ni tum asayang deng ke choklo la si non bank ke ni tum kadok ave pini dak ke chitong ari soi jang ana bank ke non bank ke choran chuprui po la halo la pen nili jesemet karbi anglong arat atum han ki pudun kang tung bangkel lalo ye itum karbi tum sitame ki paprang nonji ke messenger phan un an ke itum chethan chimum ponangji itum jongsi chethan chimum pon pe polote bang akaprek akhai tung ke itum han ithan imum nun delo asi itum angri bang ke akenang sot apen ke chethan ke chimum pen halo itum sivet sitame itum iklai vet sitame itum kido kithekji lasi ke charlie along sitame komane jongsi katora do kok polote itum riso yang ang bong satame isi cerap chito pensi itum halaso abang phu bang phi hasaname itum rap do nang po ke charlie ang deng jong se mesen polote itum chito do nang po son thak thak si itum kadok ka besname lason si klempo nang ji la halo lilihin pen karbi ang long arat nom han than pachini dun ki halo arno ISA RYA lapen KSA atum chelangsi Young India referendum pu athepi en ponsi pherang ke amai kangni pon Pini thanga chikloni phaiser kebarni phuluni constituency alongpen ISA RYA lapen KSA atum chelang petpen Young India referendum pu athepi en ponsi pherang ke amai kangni pon Lapen bangso pherang ke amai long ka chitong dun laki man kedo XEM Ruby Kumar Phangcho lapen bangso Young India referendum pu voting box mate ballot paper box tame man kedo XEM Ruby Kumar Phangcho hinpen ing pupi pon
Tangte ISA Maipu Klengdun Phang Cho Alam Thele Arjupon Thulonang. Puluni Pen Bidor Singh Tirang Report Karbiang Long News Channel. Muhatan belot bang nitum info pon igelo nitum la Young India referendum nitum la dak main university based along pen nitum so campaign bang pon la pen teladak students relevant issue apotha question nitum arise pon along muhat as a senior leader XM Ruby Kumar Pangcho alang lit pen coupon sinil tum non counting bang tang get lo pen te non dak ni tum Aisa hin pen nili Klengdon Pangcho Hills Committee Secretary pen te alang li Comrade Bimol Timong RYA Hills Committee President pen te alang li KSA Lamding Road Central Committee President Jensing Timong dak non niltum dak chingrum pet pen je dak all over Karbiang Long ilitum hamphang asong chingrum pet pen ke claim nang wa along niltum Young India referendum step and ponang ko athebang kelalo je non along students atum consciousness abang ini prangi gedalo lasi laso a consciousness ke wan thui phan nilitum kado we asong nitum chilang pet pen nitum la so Young India referendum pin an popachun long lo je la ke nitum Karbiang Long det chokal takali all India over all India every state ta la so pot ke step deng iglo non son ha Delhi University long ta dengpon long lo ke Lucknow University JNU long ta la pente BSU long ta kado we lason relevant university central university long anta laso Young India referendum bangke conduct pon lo lasi lason thasi laso Young India referendum long recently tumi digne headlang hadak Young India referendum ke claim along kepasik sak atum ta doko kepasik sak mane pilo je non la juntu Modi sarkar atum student of wing tum je ABVP kusepu Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad latum pasik saksi haladak non son nilitum lasona ballot box bang insegik dak si alang litum bang laso bang injustice claiming delo naso puthake nilitum Dakar Biang Long pentame nilitum Hills Committee ahin besta condemn lo nilitum Aisa dat kali KSA tumta RYA tumta lapenda dak nilitum chilangra pet hamphang asong doan tame naso puthake nilitum condemn lo nasi lason thak pini tame Delhi University long North Block along bangke ABVP agunda tum aku bang thusi aku pasik sagli lo bon sita ha doctor success lo athe natum gunda gardi benke ladak India long lason ahwa ke lang no bangke lang ni tum bangke aja kong boptang bom lo puke ini tum ta matha pon lo ase non nili tum bang chathanda mi bang kel Dakar Biang Long report bang le chathanda mi na ne tum entire university pen tame ne tum Ladakh whole over Karbiang Long college tin tame Assam University under Sikuri lake Silchar long sido bon sita ne tum bang ha Silchar University anlong bang cover ne da sitame ne tum dak Assam University Difu campus long an ke cover iklo nasi Ladakh Difu campus long ne tum bang aphai long iglo je report la Young India referendum along a report ateng pen dak total poll ne tum long 271 an poll long lo ason thakasi ako laso alogot Eastern Bogajan Eastern College long stame Eastern Karbiang Long College long stame hala dakta total poll 214 students upon hala dak deng long lo ason thakasi kapre college ta nil tum cover ifan por ila sita asapso apor men kadure jok ladak ni tum pachetang ne dalo sita non ako nil tum claim ik bomb fan nil tum try to bomb no nason thak se non ladak pol ateng ben ni tum isi percentage ratio sinili tum ulai ladak eli tum malong la Young India referendum a ballot paper lo lake je ladak la so ballot paper lo i mention ateng ke la hanlo ni tum sarita question ni tum la non to bomb
Modi government tum han arjun tum je question number 1 ke lahen lo is the recent trend of yearly tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do mi thak me kurwang thu